babantu bakho ubakhuphukelisane kule ntaba lomzo wayikhethela wona lomzo wayikhethela wona ukhethela uba bayokophosela kuwo lamindu lamonisa enamusha uwizolo kuwenamhla kuwena naphakathi uNkulunkulu wenkanyiso zonke uNkulunkulu ophila njalo kuze kube phakathi ilanga nenyanga ngafakaza ngawe ubonile nenkanyisi ngafakaza isibhakabhaka namafu singafakaza ulwandle liyakwazi lakubona isihlahla izintaba namagquma kungaxoxa udaba ngawe lukwakabona uyakwazi kuyafakaza ngawe wafika kuNkulunkulu wafika kuNkulunkulu wafika